Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu satas im kini kilong kimat bakong san jong ka khubor Letpet Menteri Rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ya ke jaka ban shna ya ke multi utility indoor stadium hadal magri hajantura Bethak Sarkar Mizoram ban petngor namar ke jingke jong ke jingpang African swine fever hakiri badon shapang shathim ingi jong ke doba Asia Bat lalap ya kaling sun AN 32 jong ke Indian Air Force kabalaja Lashita Yautam ha Arunachal Pradesh. Menteri Rangba ke Meghalaya ukonrat ke sama nan kesngi ulalet pet ya ke jaka na ke bentaban shna ya ke multi utility indoor stadium hadal magre hajantura ha ke baladon lang menteri ki kampo yen ke jala ujem sangma bat menteri ke tanat sports uba bante dor lindo kani ke stadium balat mu ban shna kalong kumshibenta jong ke program penrai balas sedang dak ke sarkar ha ke jingpen kre na ke benta ke national games ke ban long ha ke jala ha ke snem arhajar arphawar Kanang ban penbaharu ya ke jing penyaso da ki surok ensashna ya ke 4-lane highway ke ban penyaso ya ke jaka penlong jingele kai bat ke sortura. Menteri Rangba ula penlong jalang ru bat urang ba shnong kumju ru bat kitra jaka kanang ban yo ya ke jing trelang bat jing kersian jongki. Ka Sarkar Mizoram kala penmi ke jing maham hadin ba ke jing pang Africa swine fever kala khiebyang hakikat to ke nikri baton shapang shate mingi jong ke doba Asia kinotre jong ke tanat animal husbandry and veterinary ke jala kila ong ba ke ne ke jing pang kala ban ke Mizoram hakano kanu kapor Uniu knyang jingpang ukham shirkai banya knyang jingpang jong ke classical swine flu CSF but porcine reproductive and respiratory syndrome PRSS kumta don kam ban shimi ke la jiada khanang ban te la kam yakani ke jingpang la ong u officer sarkar katnat animal husbandry and veterinary Ula ongru bak sarkar jala kala thung ya ko komite kaban penkre ya ki jingran kambaro na kabantaban yada na kani ki jingpang Balat lai hajar aspa angut kibriu kilayo e ki jingpang tuberculosis TB hapdeng ubnai kalalangkot araja khatpra hadu ubnai leber mentakasnem hamizoram kani kalong katkum ka kaipot jongka revised national tuberculosis control program Kaipot ka ong ba arhajar sauspa khandai pau khandai ngut kibreo kilayo ya ke jingpang TB hakasnem arhajar khatpra hau benai kalalangkon hadu ulber mentakasnem lates ya kasnam jong 1000 sispa khatsan ngut kibreo bat nakini nyospa san phonyon bakan thopru sapho san ngut ki khna la shem ba kilayo ya ka mycobacterium tuberculosis la ong ka kaipot Bat labun rapru ba khandai phawan na ka shispa kinong pang TB kilayo ya ke jing sumar ka babyang hapo kani ke chu kapor Menteri Rangbado Narendra Modi unmi lasai ka sngi ban len Shabishke ha Kyrgyzstan banya shimbenta ha ka Shanghai Cooperation Organization SCO summit ka banlong lasngi thodi Kikato ke netli kimat banyak keren bat yatai hakan ke jingalang kikantup ya ke jinga kun persya ya ki kampentrim basirkai bat ke jinga trelang jong kiri ki badan hapo ka kenhun na ka bentaban kentiu ya ke yok kon Umode un second ru bat president jong ke China u Xi Jinping bat u president ke Russia u Vladimir Putin banyak keren halor kibai di kiman Kini kedai ko All India Radio Shillong ke bon lam chapi ya ke kubor Ka Indian Air Force kalaya thu bakaling sun MI-17 jongka kalayo iye yekilong khotlang khai bala pra jongka ling sun AN-32 kabala charngai ha West Siang District jongka Arunachal Pradesh hinen kasngi Kaling sun AN-32 lambat khalai ngut kibriu baton hapo jongka kala charngai ha kala sing ublai jongka tayo baladem hadien bakalami na Jorhat banlen sha mechuka Katanat sipai rengkau, sipai duriau, bat sipai sun, kila penlong ke jinglik wat ban lap ya ke ling sun, ha ke sengi ke baladab, hendrai kam shim la long ke baseso, namar ke jing sniu ke sun beneng, bat ke jing ripen palan, jong ki klau.
Hakajing yai beteng ban rat ding kong ya kajing jelai kajing pendon kam yo drugs hasor Shillong bat ban lap sairu ya kajing penya yo new jingdi ka kan hon jong ka anti narcotic task force ANTF hadin bakala but din bha ya ka yat kayeng jong kinong di khutia yo drugs kilala ban tip yo nong penya yo ubalong ru nong shalan drugs bat ya ka jaka sa jong u min hakala sni play kakan hon ANTF rengkat bat kipulet kala imkra police station kila kemno ya uni ubriu uba kerteng urentu saikya na central nongrim hills hakajin khandra ya ka yeng ju lalam ya drug heroin balasong haki santali ki jaka bu sabon uba khia sanphopra point nyo program bat la kurup no ya u kat kum ka kandon an jong ki NDPS act Ka Menteri Sarkar Pedeng Bapet Ekatnat Women and Child Development Ka Smriti Irani Kala Penlong Jialang Bat Menteri Rangba Ka Assam Usar Bananda Sonowal Ha Guwahati Ha Kabalaya Don Langru Angut Ki Menteri Jong-u Kata Ka Pramila Rani Brahma Bat Uranjit Datta Ha ka jialang ka Menteri Smriti Irani kala bishar banyap ha ya ka jing pentre kam ya ki scheme bapher ki biya day bat ka bha kamiat jong upai ba bat kala banru ya ki jingdon kam banang yai treshitom shu khnang ba ki breu kin yo lot ya ki jing mentoy jong ki scheme Ka Sarkar Assam kala shim ye ki lat kilenti nakabanta ka bhaga met jong ki breu ki biya day bat ka koit ka kya ha ka jingkran lang ba ka All India Radio umentre ka jala Assam upiyush hajarika ulong ba ka tanat ka koit ka kya kan yak accidental insurance kabalong hadu alak tingka yakitu kibadon yakakat atal amrit abhiyan kane kete ka scheme bala pentre kam da ka sarkar ban ajiarab hakaban sumar ki katto ka ni ki jingpang bat yakane n airu nakabanta ki nongpang kibathya ha ICU u hazarika ulong ba ka sarkar kala shimi ki lat bapher khnang ban penduna ka jiyap jongki khlung khna bat kumjuru jongki longkmi Menteri Rang Bado Narendra Modi unyakaran bat ya pelujing mut bat kipat nung India kibadan hapok kari bat sabari rukumju lengba ka program Man Ki Baat jong All India Radio hakalai potarik menta ubnai hakapor katwe bejim step kani kandai ka benta ba san phosau jong ka program ba shisin shibnai Katkum ka MyGov Open Forum Modi Open Pau bo kmitlanti bo unyo banyasami ki jing tmu jong u halor ki mat bat ki phang ba pher ki bia dai bat ka roi ka par jong ki briu Menteri Rang Badu ulakantu ki briu ba ki la banyasami ki jing mut jong ki haka MyGov Open Forum lane phone ha number iwe pra not iwe nyo pra not Ka Sarkar Pedeng kan ai bai bam ya kisan kelur ki samla puli ki badai na kejak ben riu rit pat ha kisan snem banwan kanang ban kentiu ya ki ha kaliang ka yok kokon bat ka puli puti kini ki bai bam ki kentup ya ka pre-matric post-matric bat merit kam means na kini kisan kelur ki samla puli san pau na ka shispa kendai ki kentai Menteri ka Sarkar Pedeng bapet ikatnat Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi ulong yakani hakajiya lang jong Governing and General Body jong Maulana Azad Education Foundation ha New Delhi hinin kasngi Menteri ulapan benaru bayaka baro awareness campaign and sedang pentre kamno hakalengkari batkan sedang hakawat baninkong haki Henry Poltoni ki district Katto kani ko kubor kalakut kabalawan shapi mentaka step nak All India Radio Shillong hakapo prabajeng ini sok pakadeli station nakabanta ki kubor kani kadek All India Radio Shillong